It's time to wake up. It's time to wake up. ඇහැරෙන්න වෙලාව. Make your bed properly. Make your bed properly. ඔයාගේ ඇඳ හරියට හදන්න. I'm going to take a shower. I'm going to take a shower. මං නාන්නයි යන්නේ. Can you make some tea? Can you make some tea? ඔයාට පුළුවන්ද මට තේ හදන්න? Don't make noise. Don't make noise. ශබ්ද කරන්න එපා. Please clean your room. Please clean your room. කන්නාගර කාමරය පිරිසිදු කරන්න. Lunch is ready. Lunch is ready. දවල් කෑම සූදානම්. Turn off the light. Turn off the light. බල්බය නිවන්න. Let's watch TV together. Let's watch TV together. අපි එකටම ටීවී බලමු. Go to sleep early. Go to sleep early. ඉක්මනට නිදාන්න යන්න.